Njani? Umuntu wakhe eza kimi yebo. Nawe wathi nyaya kuyi. Eza kimi, mekeza kimi. Yo angisakhuluma nami ukuthi kwenzakaleni semday mara sigcine sesilalene mina naye agcina ngimithisa. Akumithisa. Ufind out nini ukuthi ukumithisiwe? Last week. So wena manje okay fine, you understand ne. Wena bodronkekile, right? Udronkekile to that extent ukuthi like awusakhona ukumstop mara ukhonile ukubona. Rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't the machine i3 keys or a 2 piece bake noma thande kitchen empilo izocosta goke nama all-star. My sister kunjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila my sister, mina igama nguRich from Rich Nation TV. Ngila ngoba ngibhalele ungibizile vele. Yebo yimi ngibizile. Okay my sister, ungabe ukhala ngani ufuna sikusize ngani? Ngikhala ngosisi wami mina sike saba nenkinga bekune house party yabo. So umuntu kasisi wami uke wangigoqa yabo so kadala inkinga wangimithisa so mina ngifuna uconfront usisi wami ngimtshela ukuthi kwenzakalani. Angifuni ukuthi azizwele. Awufuni ukuthi azwe ngayo? So beka kuphi usisi wakho vele mayenze vele? Beka khona endlini bekalele. Bekalele? Beniphuza nonke? Besiphuza sonke. Mara Chomi ngosisi wakho vele wangamtshelanga my brother ukuthi lento le aneke yenza usisi wakho vele umuntu okhuluma. Kingola mfana lo yabo ishingigoqile nami ngazicamba manje. Or nawe kudala umfuni? Hayi bengamfuni. Bongamfuni? Akukhonakali my sister. Phela nene ifike kuleso stage ukuthi bongamfuni. Bengamfuni. Okay, so ngihlala nonke uhlala endaweni yakho my sister? Sihlala sonke. Hlala nonke? Okay, bengizocela ukuthi simfonele before siya lekini asitshela ukuthi ukuphi and then simlande because angifuni singene ejardini yabona izo involve abazali nani. Simfonele nje aphumele ngaphandle and then sibone ukuthi siceda kanjani right ngalokho. Okay, kunenkinga. Okay, siya lapha ebhasini ungiphi number yakhe simfonele sibone ukuthi siceda kanjani. My sister, manje njengoba simfonelile usisi wakho uthi somthola kuphi? Uthi semakuleni uyathenga. Semakuleni. Okay, uready kumtshela vele? Ngiready. Akalwisani like makakwatile. Yo awune drama yo, unolaka kahle. Ne. Okay, uye lo? Uye. Okay, mthoze ngapha my sister. Ubheka imoto. Hello sisters. Kunjani my sister? Ngiyaphila my sister, mina igama lami uRich from Rich Nation TV na. Ngabe amazi usisi lana? Ngamazi. Sana kanjani wena naye? Sihlala endlini eyi1. Sihlala endlini eyi1. Mntana kimi. Okay my sister, ungibizile lana like ufuna ukuthi sithi ukukhuluma something nje. Bekakutshelile ukuthi mina ngizoza ngizokhulumisana. Azange akutshela. Okay my sister, ngicela umtshele ukuthi sizengani la. Yakhumbula semday endlini senze house party. So kwenzeka inkinga ukuthi mina nomuntu wakho senze something ugcina ngithi. Hayibo kanjani? Hayi. Kanjani? Nenzani? Ungithisile awusilalele. Wavuma nawe? Uvuma kanjani wena ngomuntu wami? Uvuma kanjani? Udronkekile my sister. Udronkwa yini? Awumvumelanga. Bongazweni ukuthi utshola nami. Bowaza nisho. Manje ulale naye kanjani? Ulale naye kanjani? Mntana kini ungamshaya. Ulale naye kanjani my sister, kenzakaleni kahle? Bekalele. Ukuthembiseni kahle my brother. Ngithembisa ngani? Akuthembisa manje nawe ungazulala. Shukuthi wena ola ngiboli bumkhalele. Makalibaza hamba nosisi wakho boli bumkhalele umbheki. Asendlini niyeka nawe kanti yazi ukuthi umbhekile. Ngimkhalele. Bongamkhalelami. Okay, mina ngicela ungitshele, ungunderstand ukuthi kuyenzakale kanjani? Kuyenzakaleni? Angisho ngiyasho ukuthi bekalele, ngasi bekadakiwe yena. Ubani? Umuntu wakhe oyena my brother? Yena usisi wami. And then kuwe ifika kanjani? Umuntu wakhe eza kimi yebo. Nawe wathi nyaya kuyi. Eza kimi, mekeza kimi. Yo angisakhuluma nami ukuthi kwenzakaleni semday mara sigcine sesilalene mina naye agcina ngimithisa. Akumithisa. Ufind out nini ukuthi ukumithisiwe? Last week. So wena manje okay fine, you understand ne. Wena bodronkekile, right? Udronkekile to that extent ukuthi like awusakhona ukumstop mara ukhonile ukubona ukuthi umuntu kasisi wakho. Hawu God, bowazi. Uyenze ngamabomu na. Beka. Angenze ngamabomu. Angenze ngamabomu. Uyahleka my sister, ijoke lento le. Angihleki. Ijoke ne. Wenze ngamabomu as my sister. Ngiyabona. Ngizalwa nonke vele. Ngizalwa umama wami. Ngizalwa umama wami. Mara my sister
mara yini bongene yini mara my sister bengena udevele bongene udevele mara bone chance ukuthi umstop mfethu umtshele ukuthi mfethu lento esiyenzayo akusinto right bekangastopeki hayibo bekangastopeki akukhonakali my sister akukhonakali my sister kusho ukuthi wena vele bowulapho kuleyo ndaba leyo hayi bengekho umuntu wakhe wrong lakho uzuyuzini uze ku so my sister i-baby daddy my brother kuwe Yeah. i-baby daddy Yeah. so okay niphila kanjani uyamsupport umntwana uniphethe Uyamsupport. unokuza nasendlini vele uyamazi hayi ukuthi uhlangane naye straight ngamazi umazi kahle Yeah, uyamazi. so wena umuntu wakho azange akutshele next support Azange angitshele next. Ngiyaqala ukuyizwa manje. uyamthemba umntana kini ukuthi vele bayenzile Ngiyamthemba. beninonke vele na Besonke semday. walala wena Ngalala mina ngidaki. kusho ukuthi wena my sister nina beniplanile lento le ola lo Yeah. ukuthi nizomdakwisa ceda nenze izinto zenu bese so vele beniplanile lento le Bese ola lo ngayiplananga. benihleli phezukwayo kahle kahle wena bebakuphuzisa ukuthi vele bakhona ukwenza into yabo the way mina ngisithola ngakhona story Mina futhi ngisheshe ngalala. ulale eli Yeah. mara my sister mara yini wayefele ungasikhethelanga omunye umuntu Hawu. Siswakhe. bekuya kuphela lapho bebakhona abanye wakhetha yena bofuna yena wena bosifunela yena hayibo uyokhethe mina hayibo yena ukhethe wena yes my sister so siyenza kanjani le ndaba le maybe wena like ungasitholela isolution ukuthi silungise kanjani ngoba size kuwe la ukuthi azokutshela ukuthi uyenzeni Baby daddy naye kwamele ngitshele. naye baby daddy kwamele akutshele Yeah. so ufuna ukuthi sithole baby daddy akutshele ukhona ukukholwa kahle ukuthi kahle lento le vele bayenzile Yeah. my sister bawangagcolisi vele kusisi wakho professor wami Bafana ngiyimxolele. aneke umxolela mara umntana kini sekenzekile umntana usendleleni uzoba khona Ngeke abe khona lo mntana selethwa yini? angeke abe khona sekakhona already uma isister yasho ukuthi bathi still umntana uzoba khona uzobuyiselela yini emuva Sekanjani? uze kanjani ukuthi bona kwamele baphinde futhi bambuyisele emuva Maybe kuzoyenzeka. my sister yamuza usisi wakho uthini ngiyamuzwa uthi the way umntana azengakhona kwamele abuyela the way Angifuni ukumbona. my sister mara umntana akanacala yiba abanecala abayithume umuntu akho mphathi kahle Phatha kuwe kahle shibuthi. Ayike. uzunesibindi nokumtshela usisi wakho ukuthi umuntu wakho amphathi kahle itsho my sister ne sijuku bebayiplanile my sister umuntu wakho mara naye imenemene adla umntana kini Hayi shutha ngimniki kahle kwamampela. shuthi amniki kahle uyashotisa Yo. uyabanda kashotisa uyabanda Usho kanje. Akubandi wena. Jimisa amadoda abantu. mina ngazi bafethu nithi nizala nonke vele my sister mara i-wrong lento yenza ngicela ucolise kusisi wakho mfethu kuyafana ukuthi angeke wazangixolele musi ya mara colisa mfethu ngiyaxolisa yesisi kanjalo usmile hayibo kumele ngize ningiguqe yo hayi ngeke akuca my sister kuca my sister usisi wakho lo muntu mara Why uyangizwa mara musi ungamhloniphi? ukuthi ngiyaxolisa yamuzwa sisi Ayawuzi. awumuzwa khuluma my sister uthi uyaxoleka ngithi ngiyaxolisa sisi Xoliselani. Ashuthi sekakhona uthi akabuyele emuva. And angazi kanjani. manje my sister okay fine wena mawuzothi abuyele emuva uzombuyisela kanjani umntana ngoba umntana sekakhona sekacela like sekacela ukudevelopa manje okay fine mina ngifuna ukunderstand ukuthi wena usazochubeka naye baby daddy after lento le ayiyenzile na Angiboni. uzomshiya Uzoqhubeka naye. uzochubeka naye umupha yena yezwa usisi wakho uthi ukupha yena mahala uzochubeka naye ngizomthatha vele uzomthatha ngizomthatha Shuthi wena kudala umfuno Ayidala kamampela. dala umfuno ne amara kudala umfuno Ngiyabuza. ngipha yena okokucala niyenza lento le nesikhathi niyenza siyaqala ungakhuluma mangayiba honest siyaqala Bayenza. niyacanga my sister skisi ne
asikisi ukuza kwami lana bengingazimiselanga ukuthi ngizokuphula inhliziyo ngithola mara umntana kini yena uyongibizile athi ufuna ukuconfessa so njengoba confess so siyasobuthi nawo confessa duze namakhamera ubani uthi mina ngifuna amakhamera yabuza sisi ukuthi why uza ngamakhamera uzoconfess inkinga yakho ukuthi unolaka ibheke imtshela endlini sisu bekazongishaya lo muntu nanyemsaba mara akakushayanga nakho bekafuna ukungishaya umbonile misi ufuna ukumshaya my sister angeke ngimshaya aneke umshaya okay ngicela bafethu ne kuyenzekile ngithola isikhathi asisabuyiseleke emuva and nomntwana ne ukuthi sikhona ukuthi simbuyisele emuva ngithola ngebathi imovie bezizo rewind sibuyele emuva ngithola mara ngoba manje sekuyenzekile just accept my sister uphilisane naye umntwana kini ngithola sophilisana seso bakithi lo akuseso siswa uyamgapa vele nje kanje kahle futhi mayisa ngicocolise kokugcina before sahamba tu alenta ngiphathi kahle ase ngiyaxolisa sisi ngicomcole ngathi ufake smile ngicomcole anisfake awusfake okay siyabonga my sister ne it's fine sibonga isikhathi sakho ngabele ejartini ngicetelele no my sister la my sister ngicozoma la my sister uzwile ukuthi sisi wakho umtshelile uphatheke kanjani akaphathekanga kahle and nami ngiphathekanga kahle ngithola ngaba yijoke maybe kuwe mara akusinte right my sister bowazi nawe nayo my brother bekazi futhi ayikho grand idea my sister mara ayikho into ezoyenza ngoba senenzile sekuyenzakela ngithi so ngiyacela my sister umhlonipho sisi wakho ne ngiyacela mfethu and lo mntana lo akhule lokuthi my sister aneka bekhona umntana nike sikhona kumjikisa umntana isiphiwe sibeke kuNkulunkulu ngithi yes but nihloniphaneni my sister into oyenzile i-wrong kakhulu ngebe bengazi ukuthi into so ngebe ngingazanga mara for the fact ukuthi kunomntwana and ngifuna ipeace njengama sisters that's why ngizile yabo cela umele lapha ephasini ngikhulume nawe bikele my sister Mzansi bafethu ukuza kwami ngizile lana kodwa angikho grand bafethu labantu ama sisters and usisi omncane bafethu uyenza ama flop bafethu ama 2000 awalawuleki nje bayenza kuphela bafethu nani bazali enhlaleni nabo phansi labantwana nibakhombiseni ukuthi lempilo lebayiphilayo akusiyo bafethu Rich Nation TV njengenjwayelo ningakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe ngiyabonga tha